Pemirsa Kapolres Jemberana AKBP Iketut Gede Adi Wibawa, dawak sani secara lintang mujukin pemargin operasi justisi gabungan penegakan disiplin protokol kesehatan prokes. Operasi rutin sani kemargiang ring jalan protokol ring wedangan negara puniki wantah pinaka usaha nincapang disiplin krama bang desetata ngemargiang prokes. Rahasia gabungan kemargiang antuk nincapang pemargin pergub nomor 46 warsa kali tali kali dasa miwah perbub nomor 36 warsa kali tali kali dasa pinaka usaha nambahin panglalah COVID-19 sile tunggil sanika sidak minakadi indik awi gunayang masker. Operasi rutin puniki mata tujuan nincapang disiplin krama mang detinut ring peraturan pemerintah inggian pergub nomor 46 warsa kali tali kali dasa miwah perbub nomor 36 warsa kali tali kali dasa pinaka usaha nambahin panglalah COVID-19. Sajarning pemargin nyani petugas utama yang edukasi miwah pewarah indik pendisiplinan krama miwah penindakan majang krama sanin enten ngawigunayang masker. Satios personil Polres taler kesarengang Satpol PP Koramil 161701 negara POM 932 negara miwah yonip mekanis 741 GN. Tatkala operasi kepanggihin kalih diri krama saning ngawigunayang masker sakewantan durung becik katindak antuk kedata miwah poli teguran simpatik. Adiri sanin enten ngawigunayang masker naur denda 100 tali rupiah nganutin perbub nomor 36 warsa kali tali kali dasa. Kapolres Nguduhang majang krama ring Kabupaten Jemberana mangdestata disiplin sajroning ngemargiang protokol kesehatan COVID-19 pinaka usaha nambahin panglalah COVID-19. Kapolres taler nempel stiker himbauan ring pelinggihan saning lintang antuk pengabdi krama nincapang pemargin protokol COVID-19. Surya Dharma Bali Pos Kuningayan.